Remake ta achiwe khamda ya pauping Meghalaya Article 371 Haimi Khawai Khasi Katamnau Long na Pohaira Enbo Nathanda Frontier Nagaland Khaisho Khawai Boda Khaleji Khangwe Malay Manada CM Rio na Hanghaira Amur Falcon Hongzadda Khalayli Masaze Khawai Yukruli Ergan Khamhaira Like Yangator, Achu the Tangkhul Expressway, Bao Iknguira Shimray in Abami delay, Bao Ping Mesa Inanganangarumsa. Meghalaya Article 371 Haimi Khawai Khasi Students Union, KSU na Center Li Timan Sahira, 1948 Gum Pai Darik Tharada Shinithang, Khasi States God and God Magada, Pangali Instrument of Accession, IOA Shoisaga Haiji Lakhayashiluda, KSU na Timan Sahira. Zingum Hangshini da Panga Bantingai na Raga High Standstill Agreement, Kala Annexed Agreement G Implement Sakawai, Center Shore Karli Kapivara da KSU President Lambok Star Marangar na Hanga. 6 Churcher Kalay Hailaga, Hini Trap, Ngalay Empower Sakawai na Kalan Aina Mizoramli, Sakamita da Shokarna Article 371 A Aina G Meghalaya Lila, Haimiranu da KSU Katana China Hangsanga. 25 Khasi states li IOA Shoisa ga highly khaya kashiwi haugapok sada Khasi tui la Indian Constitution we 8 schedule li kathak wi alungli sangmiranu de KSU chief na hangsanga la Manipur li haimi ga hai thada Meghalaya li la 1873 Bengal Eastern Frontier Regulation we Inner Line Permit ILP haimi khawai bohaira achumna ILP haimi khawai gapo zingkum tumrada phangaga haira da Khasi Student Union gathana china hangsanga Eastern Nagaland now being na Achumuiwang State Ngadaida Semi Khawai Boda Kalejili, Kangwiki Kamalay Manada Nagaland Chief Minister Nifio Riona Hangaira. Eastern Nagaland Abamli Mon Dwensang, Kifire Longlang Nogla Gala, Shamador da Nagaland Districts Taruk Zanga. Jili Nagayurshini Chang, Kian Myonyang Kan, Gonyak, Fom, Sangdam, Dikir Gala, Yimkyung Bandale. CM Rio Nagahang, State Ngademi Khawai Timan Sada Kalay Maram Chuwang, Nagaland Shokana Eastern Nagaland People's Organization Li Karajan Sadale, Kala Union Home Minister Kungli Enbo Lila Adam Mirada Nagaland CM Nifio Riona Hanga. Itum Nataipai, Eastern Nagaland now Pingwivang, Frontier Nagaland State Masem Kami, Enbona, Marinkapawiwang, Hornbill Festival 2022 Lila Sharuk Mukui Mirada Laydale. Eastern Nagaland Region with legislations Magalila MLA nga pamay na resign sa holuda and bona bohaira achumna gapoma mirang lakay na tanda 2023 Assembly Bowl la Nagalandli election akala Sharuk Mukui Marada and bona ngavaw kahaina. Kalangyur Amur Falcon Hongzadda Kalay Adam Ngasada Yukrul District Administrations na Naumay Ergan Kamhaira Amur Falcon Karang Dugakwi Sagatat Gala Kayor Mamayamarada District Administration na Hangmatinhaira Amur Falcon hi Kumkali Hitara la Ngapai Vashunda Yukrul District Li Kashunaka Wivang Hongrara Jia Ajahon Tang DC SB SC to TC DFO RFO Chingai STO Yukrul Kala ADC Yukrul Minganin Ping Zangda Ngasan Laga Amur Falcon nga Khawai Erkan la Vanau Karang Kamera Gajihi Ngasana Amur Falcon Karang Sagatat Kayor Hikatahi Wildlife Protection Act 1972 with Section 50 Aina 51 we Azingli Dandi Migapaina Amur Falcon hi Mushiman Khawai Vanau Yurji Ngakui Khawai Act Jiwi Schedule for Li Zangda Chiganashi Jul for Li Gazang Sayur Vayur Karang Gagab Kayor Hikatahi Mamaya Gachina. Actually, Matung Maganda Gasabing Li Zingum Katungada Padop Sangbai La Maningaka Lubating Magada Pangagada Gonga Sakbai Maningaka Kanini Padop Lila Sangbai Lubala Gonga Sakbaya. Jizami Gahaiji Village Authority na Yangsang Miranu Kala SB Yukrul na STO Saina DFO Nala Action Quira Dahanga. Achugum we Humbung Terrell Ayagop Sanghaira,
kum gajida kamayon phaneji hunjung gazipung public organization namang khok mida hunjung gazipung primary school bi crown li rumi haira thareu jili dangkhul khuram ngatate dawi aina ot khayor la khaloli sharukhing ro khaira Lower Humpung Public Organization with Chairman Temayo MG Nagahang Aje Thareo Rumida Khalai Hili Humpung Ramang Maningla Dangkul Ajikun Matiwi Mipugajivli Welcome Sada Rum Kamina Awo Ayiping we Shimray Sampang Karewe Panit Sada Kamayon Nada MG Nagahang Matalagan Azu Ishina Rumida Clay Thareo Panitia Ramni Shok Dakle Shimray no Hunting Hanra no Sampang dakle kathar shok chatar dakle hiwi pandit kasang saw gada kala hiwi lansing apongle kasang apongle hang sajika ram wiwang shimkur wiwang phekar kate humang la kasang jaina ram wi re kasang li ngrum sang khabai rung khomi kasane kala ishi organization la Hiwi ungkasang hiena, tiang mo ka ungkasang hiena, ramwi development li, isi matalaki na singkawa hot natale kala, ramwi kawat, ramwi kangasan chili, hiwi ungkasang hiena itumna filap sakawai ngurung daklek sana ningslake. Ayar ngalewi aina yaukara la gadada jinjerai gatawi aina lay kalon bing la rada hitada hanga. 因为明啊，怎么会以进出来在棚外那可能，啊为亏了些那个给呢，那个而且些太老的他的不像那个料些都亏了呢。因为都稍微那可能呢，那而且去没那有这种材料的，因为ขโมยนะมาก็ได้แล้วก็ปุ้งตอนจีราหยอดเลยเย่这别的那有开干什么事啊？ คดีเลยได้เย่ถ้าเราทราบก็ตัดได้ได้ที่ทำไม那一个那么有亏什么都不进来了去。ไม่หยอดคือเสียไป因为明对米老里坏，伊阿瑞红布个吉普为特了迄里上开样去，他的一些当空个来里什么个碰，很有我有个中个台什么碰哎，人怕那耶，个啦伊那阿克不帮爱个啫。 kita tak kesahi atang lain na thana kai na sasi ge je jipa ji na yarui ka tonga thai pai mai ra ta phani ngai jipa ji chang je sang sang ai Lower Humpung we committee kasa KKS Hormina Thareo Hakapok we Thojan Paichiteda Gahang Iwe aming KKS hormi hoye tada hui maram ni in tada samlakan tada hangau ge kajiba iram Thareo hui rime chuda awo nganing khui te hoda ana ang tang ni khui kung ne jai na ai chum la verisi asing ya christian common hin la machula ka a hiya khamatha khamusung apong de kala Thareo gu ji ba ari khika economy le thada resan khwai thada ka sung khwai sao gi de iram hin la public organization la ari khika khar church ne khung ka hi kazipong wi Just we meeting the ready Saga Salaka Ara J Sara Laka public organization are we Kazipong with public organization Hinala Taka public organization South there he Kashum made the public organization Salaka Arin the public organization that Sarata it had a Jarata little. Ajukum Humpun Tareli meeting Madigada Wazanga Dahanga. COVID mi mawi aina na samra laga zingum khani wi chili hawphok lewuki kachi sangai festival wi atam tourism department na shok mi haira nitreji ajukum abam chikoli rungra dalaya nitreji wi hawphok garden reserve programs benchang khuka kala makheli sara kala opening ceremony na moirang khonoli sara Sangai Festival Jizimik Shon Tara Tangada Mayonra, Moirang Konoli Mayon, Ki Ikachi, Ji, Now Shinao Bingwe amusement parks, traditional huts, cultural programs, departmental stalls, commercial stalls, food carts, fashion shows, Okatui Rai Kakane Museum, Sangai Ran Hikata Hirung Mikita Leya. Sangai Festival Week closing ceremony BOA Tili, Kwikara, Botaina, Habda Kayang Jepung Lila Nidre Kamayon, Angaran Ang Yeji Taratang Rumira.
Iputo Marching Complex Haingang Imphal East Lila Kachungchang Rungmira Mabal Kangchepung Li Men's International Bolo Tournament La Gangla Kangchepung Sagol Kangche Tournament Rungmira Mao Senapati District Lila Kachumtang Sangai Run Marathon Flower Show Higatahi Rungmira Gala Achiwi Sangai Fastili MMA Tournament La Zangdale MMA Tournament Chi Command Lambakli Rungmira Gala MSFDS Auditorium Li Film Screening La Sarada Leidale Ajahan Tang Senapatili Chief Minister and Biren Singh Development Projects we Tergat Kami Foundation Stone should meet at Senabadi hi Kohimali Ngadam Gabai Regasan Kwira Kamai Sara da Hanghaira Senabadi District Administration na Karung Gazipli Masowa Sada CM na Senabadi Public Ground we Mini Outdoor Stadium Dadobi Sub Treasury Office Kala Obanchim Yugo Bank Paibung Kulan Branch Model Anganwadi Center Building Siping hi Tergat Kami Haira Senabadi Wivang Synthetic Football Derf, District Youth Skilling, Entrepreneurship and Employment Center, Kala Indigenous Sports Complex Samkavai Foundation Lashun Mihaira. Arunachal Pradesh Li Army Helicopter Crash, Sadami Panga Tihaira, Kachingun Sagoro Sampanghaira the Defense Spokesperson Nahanga. Advanced Light Helicopter Chili Pilot Kani Zangda Army Personnel Panga Achumui Regular Sorties Li Zet Kasana Kala Ji Sotangator Buntarada Akadananai Miki Ngalemli Crash Vagasana Atum Zat Kapokli Flying Operations Vivang Singet Lamatasaya Helicopter Ji Kiwivang Crash Kasakala Matashin Kwiranga da Officer Nahanga Arunachal Pradesh Li Army Helicopter Kala Shad Gashok Achuwi Kachang Hili Ajahon Tang We China Kakaneng Saya Ajon Hon Tarik Panga Tangla Jita Helicopter Aka Dawang District Li Crash Sada Bailadahati Hawa Official records at issued at 1995 Kum Wiaina Arunachal Pradesh Li Crashes Kashok Tarada Katumshi Kahaira Kala Jili Mi Hangmadida Shini Tisanghaira Ajahan Darik Magada Akatang Assam Rifles Saina NSCN Face of Sayada Armed Groups Kaniwi alungli angaret sakshina ka hawa gajibao Nagaland Beach na Ajahon Tangponga. Bao Jili Kahang NSCN Chairman Q Dhaka Council Headquarters vi aina Dimapur va Wukida Zatkasali Assam Rifles na Doyabur Prohibited Area Maganzan da Dhaka na Don Zatkasa Gari Kam Hawa Chia. NSCN IM Chairman Zatra Gaji Assam Rifles officials li Bao Mi Ping Hairil Saya Dahanga. AR Nagari Kamlaga Gasa Jili NSCN IM Cater Zadgasa Bina Assam Rifles Personnel Bingwi AK Rifles Gatum Kwimi Hawa Gajihi Hanga Kanauda Assam Rifles Aina NSCN IM Akoga Bing Zanglaga Maram Chichum na Kwi Hawa La Assam Rifles We Kutlai Jila Hanmi Hawa Dahanga Maram hi NSCN IM nala thar kami shokda kahang stand off thada ochot gashokji higher level li jumna kwi haira gala Nagaland Beach li kapong pauchi NSCN we version 9 official connection malay manada pongshoka Kwairamban Gaitel li lenganong shim semmi kahai ji shongfu pei li od kayor street vendors biwi wangna gala kibali khajiwi abam mga kham mihai manada mahut minister Yumnam Khemchan na hanga Kwairamban Gaitel Aina Lamfeli Semga High Market Chat Jiwi Bailat La License Kala Stolwi License Kibali Kamami Shokrang Street Ventures Ping Rakarere Atishu de Shijin Ranuda Minister China Hanga Shimkurli Takawai Tang Tang Langpai Zada Kale Street Ventures Pingli Politics Mangario Mia Lug Jihi Hangda Donza Kangai Mikai Kana Politics Ngario da Street Ventures Machine Ting Tarukada Layada Migasang Taikuya Ka Hantotab Yorda Kale Street Ventures Machine Kajankatva Tinka Shamatili Malang Managajihi Hanga Shorgarli Gadomda Abam Thermatang da Kahai Miluda Mahut Minister China Kabosaya Northeast States Chini Wivang Indian Army Recruitment Rally Hopokara Soldier Nursing Assistant Kala Soldier Nursing Assistant Veterinary Aina Religious DJ Junior Commissioned Official We Recruitment Rakarang Apai Gajang Sara Galajiwi Notification Indian Army We website www.joinindianarmy.nic.in Sangmi Haura Jia Ninga Sangbina Ajiwi Direct Tumrai na Danda application ni Sangbaira Religious Teacher Junior Commissioned Officer we application Ngapai Direct Shiniai na Danda Shomira Ajiwi Hili candidate Pingli upper age limit relaxation Zingum Kani Midley Latluida Ajiwi Kamadaya Bauping
Mekhalayali Article 371 Haimi Khawai Khasi Katamnau Long na Pohaira. Enpo Nathanda Frontier Nagaland Kaisho Khawai Boda Kaleji Kangwe Malay Manada CM Rio na Hanghaira. Amur Falcon Hongzada Kaleli Masaza Khawai Yukruli Ergan Kamhaira. Achiwi Bao Hiling a Changhaira, Baunganada Kalena Chumsai Gorili, Ringapa Gala Kamahaya Zimikshu Sasirano.